kugenzura icyaga cya Tanganyika anyuma yaho inyeshyamba z'amama 23 zikomeje gushaka kugenzura Tanganyika yose. Ova ni imirwano ikomeye hagati ndani mu cyaga cya Tanganyika twima kaskasi katiza. Imirwano ikomeye yahinduye isura. Roko informers ziragaragaza uburyo urugamba ruhagaze. Bamwe bati turi kubona none ibintu bizageze ku rundi rwego, burya ntabwo twari tuzi ko mu mazi sasu rigenda. Ova ni deep water, bikaba rero bikomeje kugenda bigaragaza imirwano ikomeye. Hindi isura kuva mu Gitondo maritime supply lines ziri gukoreshwa, coastal patrol points mu mazi rwagati. Imirwano ikomeye yakomeye naval operations kuva mu Gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025. Ova bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko habaye fast attack boats nkuko bitangazwa ndetse binemezwa. Fdnb fatanyije na Fardc bazanya amato undercovers uri muri mama 23 yambwiye uti nibyo muri ibi bice bya kaskasi na twima imirwano ikomeye zindutse ikomeza nyuma yuko ku munsi w'ejo yabaye ni shore based fire support nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Naval blockade and interdiction biragaragara ko ari byo bikomeje kugenda byigaragaza hano turi. Rugamba rwakomeye kandi rurakomeje kuri ubu. Fdnb irikusana umusadi ukuye Burundi, turi gukora ibishoboka byose mu bice bya Mboko. Abasore bacu bari nabo bari gutanga umusada, ni mu gihe kandi ni Baraka Fdnb na Fardc bari guhagurukayo bazanye ibikoresho. Turahagaze, turi ku mirongo y'imbere y'urugamba, kazi karakomeye. Ni mu gihe kandi ndakavu uri muri Fardc nawe agaragaza uburyo bimeze, akavuga uti turi mu rugamba naval engagement, turi gukora ibishoboka byose kugira ngo turinde icyaga cya Tanganyika, kuko biragaragara ko nicyo mama 23 ishaka gukoresha yerekeza mu ntara ya Tanganyika. Twahawe itegeko rikomeye ryaturutse muri eta majoro ko tugomba kuboyikota inzira zose zishobora gutuma mama 23 yerekeza mu bindi bice. Ni urugamba rukomeye turiho kuva ku munsi w'ejo ndetse n'ubu twongeye kuzinduka turi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibintu ntabwo bizoroshye, ndakubwira ko kandi kugeza ubu ngubu radar zo kugenzura ingendo maritime surveillance n'itumanaho rya gisirikare rikoreshwa mu mazi ryamaze guhagarara. Ni urugamba rukomeye rugaragaramo akavuyo gakomeye muri iki gitondo. Ni mu gihe kandi bitangazwa habaye gushakisha ibijyanye n'amato y'umwanzi, ibizwi nka target acquisition and neutralization mu mazi. Ku rukerera ku isi ya saa 10 byari bikomeye nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Bamwe mu baturage baravuga ko ibi bikomeje guhungabanya umutekano. Ivyo nakita ko ari civilian navigation and trade routes bizamaze guhura n'ibibazo bikomeye. Amakuru aragaragaza kandi aremeza ko urujya n'uruza mu bice bitandukanye rwamaze guhagarara. Full spectrum maritime control gutuma inzego za gisirikare zongerwamo ibikorwa by'ubugenzuzi. Ni mu gihe kandi bivugwa ko hari vedete za gisirikare muri iki gitondo zihagurutse ikarami muri Tanganyika zije gutanga umusada kugira ngo bashe gukumira mama 23 yitwa Makobora undercovers zuri Ibaraka. Yagize ati nibyo hani Baraka twasabwa umusada, twari dufite vedete ebyiri zamaze kugenda ndetse kuri ubu dufite ibijyanye n'ibikoresho bigiye guturuka Karemi. Tugiye kurwana bishoboka byose kuko ntabwo tuzemera ko bakomeza kugenda batwara ibice by'ingenzi. Biragaragara ko mu gihe baba bamaze gufata icyaga cya Kivu na Tanganyika twasigara no kubona ifi, sambaza ndetse n'imikeke n'imikaka bigoranye kubibona. Ni mu gihe kandi bitangazwa kandi bikanemezwa ko Burundi buri kurwanira ibishoboka byose kuko iyo ari sezo yo kuroba imikaka. Aho umwe yambwiye undercover ati birababaje cyane n'uburobyi bwamaze guhungabana hano mu cyaga cya Tanganyika. Twarobaga imikaka ndetse tukaroba n'amafi. Biragaragara ko ya mikeke yabonekaga itari buze kongera kuboneka neza kuko ibisasu biragwa mu mazi ahantu hose biragoye. Ariko kuri Yoruda yaturutse muri eta majoro batubwiye ko tugomba gukora ibishoboka byose tukabasha kubigiza inyuma. Nibyo dukomeje gukora, akazi gakomeye karakomeje. Ndakomeza ngo update over
ni ibiro bamwe bagiye batubwira bijyanye n'ibiri kugenda biba, ariko ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Bwana Safari ugiye kutubwira ibiri kubera muri ibi bice kasi ndetse na Makobora ya mbere n'iya kabiri. Turebe ibijyanye na show based fire support, turebe kandi navo engagement, turebe uko ibintu bihagaze. Bwana Safari waramutse neza? Bwana Safari wari umaze kumpa amakuru ndetse na Roko Informers ndetse na undercovers zambwiye uti twima kasika katiza ibintu ntabwo byoroshye, bimeze gute kugeza ubu? Kuva ku munsi w'ejo n'umugoroba byaratutumba kubona amaso asa nkaho y'intambara arimo kusanga, ariko maginga ni bicika urugamba arugeze hahandi umwana yiyumve. Yego. Ni muri ibi bice n'ubundi nakubwiye ko M23 ishaka gufata axe ya Tanganyika. Yego. N'ubundi nakubwiye ko yageze muri Makobora ya kabiri, ubwo ni muri ibi bice n'ubundi Makobora ya kabiri nakubwiye kiri muri territoire ya Fizi. Yego. Urumva yari iri kure nyine, ariko maginga ya kuvaho Fdnb dikorewe change dusubiyeho mu mujyi ubiraho gakeya, ubwoba buracyari rwose kuko bavuga ko abahungu bagize ubwoba kuri civilians, ubwoba kuba muri force. Muri force. Yego. Birasa nkaho izi nyeshyamba nazo zifite urwikango kuko abo Fdnb nayo yahinduye ingamba nshya, birakaze cyane ku rwego rwo hejuru. Yego. Akaba ariyo mpamvu bashaka kurebera buryo ki iyi M23 itakomeza kugenda yiharira iki kiyaga cya Tanganyika, imaze kugenda yigarurira ibice byinshi bya Tanganyika. Yego. Ni nayo mpamvu ubu imirwano ikomeye aho n'ubundi bateganye n'aho bita Kitaza, niho umusaza uri guturuka nyine aho abasirikare benshi barimo muri iri shyamba rya Monge Forest na cha Reserve byatangiye muri muhuta nyine niho iminuza imisabi iri guturuka, ni abasirikare babirunze ba Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc. Ese kugeza ubu Bwana Safari imirwano kubera mu kiyaga mo hagati, mu by'ukuri iyo mirwano iri gukoreshwamo amato bihagaze gute? Nowe buryo buri gukoreshwa muri iyo mirwano ikomeje kugenda bakugeza ubu? Amaginga ya n'amato ari gukora n'ubundi kuko nakubwiye ko M23 yazanye amato y'intambara ndetse nayo yagiye yaka izi ngabo z'u Burundi. Nakubwiye yuko hari ibikoresho byinshi ndetse n'intwaro nyinshi M23 yagiye yaka abasirikare. Yego. Maginga ya nuko bigeze nyuma yaho mubwiye ko n'ubundi M23 yazanye amato akomeye cyane ku rugamba. Ubu nibwo buryo buri gukorwa kugira ngo barebere hamwe buryo ki M23 yakomeza kwavasa, kuko ifite gahunda yo kuba yafata n'umujyi wa Baraka hatagize igihinduka, nubwo abenshi bavuga ko nubwo M23 itari yawufata ari ubwende bwayo. Mu by'ukuri ukurikije situation hari urabona ko biri buze kurangira gute? Birarangira Fdnb ibashije gusubizayo ikoze counter attack ikabasha kugera ku nsinzi, cyangwa biragaragara ko nta mbaraga nyinshi zihari kugeza ubu? Amaginga ya nyuma yaho Fdnb ndetse n'ihuriro rya Fardc bakoze change bakazana amaraso mashya. Yego. Bamwe mu tuba tuganira yuko noneho hari impinduka zikomeye, kuko hari kurwana abo bita aba Black Water, ubwo ni abacanshuro bari kurwanira mu mazi. nibo bari muri ibyo bice n'ubundi nyine, kandi ngo barakomeye cyane, bazi imirwanire muri iki kiyaga cya Tanganyika. Ntabwo najajinga kuko ntari ku mirongo imbere y'urugamba, nta n'uruhare na rumwe mfite haba ku ihuriro rya Fardc na Fdnb ndetse na M23 kuko ntari umuvugizi wabo. Ariko Safari warambwiye ko hari drone ziri kugenda zigaragara hejuru cyane y'amazi, byo bihagaze gute? Biri gukorwa gute kugeza ubu? Izi drone nyine
gutanga imisada aho ziri kugenda zicunga umutekano ndetse zikora amaoperasiyo ndetse no gusubiza inyuma umwanzi mu buryo bukomeye cyane, kuko nakubwiye yuko nyuma y'ihuriro rya Fardc ku basirikare bashya bari bazanye baje kureba urugamba rwari rugeze za Swima, yego, bagasubira inyuma bakajya gukora imyitozo. Ndatekereza ko baba baramaze kubona password y'izi nyeshyamba za M23, nubwo izi nyeshyamba nazo za M23 zitoroshye ku rugamba Tanganyika wagira ngo zayize cyane, yego, hari bucu wambaye nicyo nakubwira, yego, urumva ko birakaze birakomeye. Natwe dutegereje ibiri bubuze kuva muri uno musaruro ubahuje hagati y'impande zombi. Safari, ndashaka kukubaza ivyo bice biri kuberamo imirwano ubundi bivuze iki ku rugamba ko waba bifiteho ubugenzuzi? Niye strategy yarakubwiye ko kugira ngo ube wumva ko waba ufite gahunda nzima ifatika yo gufata ibice bitandukanye ndetse n'uyu mujyi wa Tanganyika n'intara ya Tanganyika, yego, nuko waba imisada yose wayibunze, kuko impamvu M23 ishaka gufata iyi axe ya Tanganyika, yego, Tanganyika Baraka, nyine axe ya Tanganyika Baraka, urumva ni axe ya Tanganyika Baraka, yego, urumva axe ya Tanganyika Baraka ni imisada hafi ya yose ya ituruka maginga yangaya, kuko urabona nyine ko igabanywa n'Uburundi, kandi Uburundi nibwo n'imisada ituruka, yego. Iyi rero axe ya Tanganyika Baraka ifite ikimenyetso gikuru cyane, ndetse ifite uburyo bwiza bwo kubino axe M23 yayifashe, yego, mu mirwanire y'utundi duce ndavuga muri teritwari ya Fizi kugera muri Tanganyika n'ubundi mu ntara ya Tanganyika byagakora, kuko nakubwira ko M23 ishaka gufata axe ebyiri. Iyihe niyihe? Irashaka gufata axe ya Fizi-Karemi, yego, igashaka gufata na axe ya Tanganyika Baraka. Urumva ifashe iyi axe ya Tanganyika Baraka, yego, biri mu bintu byaborohera kuko baba barimo bacunga iyi Tanganyika yose noneho ku buryo batari bubona ahantu bari gukura ibikoresho, yego, bikaza nyine ubwo umusada nta musada ntaki abarimo nyine ubwo ni bwa buryo bwabo n'ubundi bwo kugotagota abo barwana nabo bahanganye nabo, noneho abasirikare bari kurwana bakamanika amaboko. Urumva iyi axe irakomeye cyane, ifite ikibuze gikomeye, akaba ariyo mpamvu byatumye ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb bikomeje kubona ko n'ubundi mu kiyaga nta kintu bari gukuramo, ariyo mpamvu bafashe umwanzuro wo gukubura imirwano, kubera ko nakubwira ko izi nyeshyamba za M23 ziri kumo zerekeza i Baraka. Urumva ko n'ubundi bashaka gukura nino axe ya Tanganyika Baraka, yego. Niyo mpamvu rero aba bakomando ba FDNB babilogwa mistake yangoyawa abachansu nibo bari ku rugamba maginga ya stanije n'abakomando ba FDNB. Hari icyo bari guhindura kugeza ubu? Amaginga ya ntabwo nagutangariza ngo bimeze gutya, kuko urugamba rurakomeye ntiwanahegera, yego, ariko ko byagenda kose amakuru umuntu aracyagenda asuzuma neza rero, bitewe n'uko dushaka kubona wenda M23 igarutse inyuma se, urumva,
yego kuko magingo yari imaze kugera kure. Ubwo turaza kubamenyesha nyine uko gahunda zifashe. naho kuzinda si byifashe gute bwana Safari ahandi ho komala situation? Kuzinda kisire rero no kwitwezeho imirwano yongeye kubura. Yego Ingabo z'Uburundi zirasa nkaho nazo zifite gahunda yo gukubita umwanzi ahababaza ndetse bakanagaruka mu bice byabo bari barigaruriye. Nakuvuga ko bari bafite ibirindiro bikomeye bita za mikarati. Aho rero basenye ibirindiro byabo bikomeye. Maginga ya bakomeje kureba bya buryo ki bakubita amaduni igaruye ibice n'ubundi basaga nkaho bafashe nyine bisa nkaho biri mu maboko yabo. yego Maginga naho kuri Puezero n'ibyoroshye n'ibicika urugamba rugeze mu mahiba birakomeye cyane. ubu kuri Puezero aragenzurwa nande bwana Safari? Amaginga ya nta muntu uri kuhagenzura kuko niho imirwano iri kubera. Nta wari watsinda ino Puezero kuko ingabo z'Uburundi zifatanije n'ihoro rya Fardc bari mu kazi gakomeye cyane aho bari kureba buryo ki bakubita amadubu n'intare. Ntabwo twabavuga ngo mu aka kanya Puezero ifite umuntu uri kuyigenzura kuko ari imirwano iri kuba ikomeye cyane. naho kubirebana n'urujya n'uruza byo bihagaze gute? ntabwo maginga ya mirikeya cyane. Navuga ko n'ibice birimo umutekano twavuga ko wenda ugerageza naho urujya n'uruza n'ibice nka za Ruvunge duveje n'abari mu isoko wabonaga ko abantu ari bake cyane. Ruvunge market wabonaga ko rwose abari mu isoko ari bake cyane. Nibwo byari bibaye abantu baracyafite ubwoba, abantu benshi ntibari bataha, ni ibicika muri makeya urujya n'uruza ntaro kabisa. bwana Safari nyemerero tujyane ni warikare nawe wambwiye uti naho urugamba rumeze nabi ho havugwayo nayaye kugeza ubu ngo? Amaginga ya n'ubundi abasirikare bakomeje kurundwa muri biriya bice aho hari abaturutse pena ubusanzwe bwa pena ubwo ni muri teritwari ya Rucuru mu 23 bagiye kurebera hamwe yuko bakubita FDN ikomeje kugenda ikora akazi katoroshye. yego FDN yari imaze kwisuganya muri biriya bice bya warikare ariko maginga ya strategy za gisirikare ziri gukorwa kugira ngo barebe buryo ki nakubwira ko tugiye kwitegura urugamba rukomeye ruzakubita inshuro ku buryo isaha ku isaha 23 yafata bino bice bifite icyo bivuze kuri 23. yego maginga ya ibice bishaka kuba yakuramo nakudaho umujyi wa Beni muri teritwari ya umujyi wa Bute muri teritwari ya Beni soriho gato. yego ndetse nyine ikarebera hamwe buryo ki ya kontroliga warikare igakuramo aba bagabo bamaze kwifatira kano gace aho basigaye bagabaye ibitero muri Masisi mu buryo butunguranye batera udutero shumane. Nibyo bashaka kureba buryo ki nyine bacunga umutekano mu buryo buboroheye ndetse bakara buryo ki bapushinga izi ngabo zitoroshye ariko imirwano irakomeye cyane hano muri warikare iri guhuza FDN n'abamayimayi. yego amagingo yasigaye natohoza icyo bari gupfa ariko ninza kumenya icyo bari gupfa ndaza kukibamenyesha n'ubundi nk'uko bisanzwe. ku birebana n'abasirikare byavuzwe bari guturuka mu yandi mahanga aho byaba bigeze haba hari abashya wenda bamaze kuba barandinga? icyo nakubwira cyo biri gukorwa mu ibanga rikomeye
Fardc yanakwiye ko yakoze change ikomeye cyane maginga ya baracyabigisa ko haba hari abasirikare bari kuva mu bindi bihugu kuko atikekeze ngo yaba yaratse mu bihugu byinshi ndetse ngo hakaba harimo n'ingabo za Tanzania zikomeye kugenda ziza nibyo ndi kugenda numva ariko mu baturage ariko ntazo murabona kuri tele. Sosiyete sivile n'ubundi niyo igiye kuduha amakuru ivuga ko nta 23 ziri mu kazi gakomeye kuko kisekezi ngo yabahagurukiye. Yego. Ibyo barimo byose bari kwigira baraza kubibona. Iyo ni sosiyete sivile tuba tuganira kwa kundi mamutera igiparu muganira usa mubaza uko gahunda zifashe. Ubwo ntabwo njye nabona kwiterera ariko uko byagenda kose abo njye nabashije kwibonera nabari bari kuri Fdnb ho ubona arabiboneye abakiza uretse ko bahise baruhukira Bujumbura nyine ariho bahise bajya. Ubwo reka turebe aho bigana kuri tere niba turi bubabone kuko magingo aya ngaya ihuriro rya Fardc mu ngamba nshya narabikubwiye ndetse na misiyo nshya bafite ubugome bukomeye cyane rwose nta mwe bafitiye haba ku baturage haba ndetse nabo bahanganye nabo. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaho. Ubwo urakomeza tubera imboni ugenda twapodatinga no mu yandi makuru ndetse n'ibindi biraba bigezweho ugendeye uduha arabagezweho. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.